Biz bugün Qadamjay жергесіндебіз. Анда қыштақ шетінде сіздердің назарыңыздарда. İlgerden beri bir yerge Özbek, Kırgız, Tacik ulutları gelip şehirde ziyaret kılıp şehirde gidelim bilemin. Bana endi yakından beri Jalpı Kırgızga tinçlik, amançılık bolsun, şoңдарыбызga ынтымақчылық bolsun, yaşlarıverge uzun ömür, den sağlık versin. Beni össün, amin, Allahu Ekber. İntimakçılık basın, yaşlarınızga. Allahu Ekber. Ayrımdarga çağar mümkün ocak basan Amen üçün ıyık nerisen oy akbadan Kılımdardı geli jatkan qarıtıp Nege bolboy jakşı salttın oy saktasan Karap dursan aksa kaldı adamdı Su kuyganda alkap senin oy balandı Ömürlü bol talaylı bol sadaga melulu bol degen sözün oy jamanbı Cemir közleri kanda canıdan Atenesi bata tilip o barınan Nesi zaman gelgen eldir dep dursa Sadaga cüzgö yaşa boy karıgan Bakıt dilip, talay tilip, bak dilip Bakıt dilip, talay tilip, bak dilip Ömürlü bol degen kanday o jakşı gep Bul tilekler adaldı kaçakuru Tilep jatkan adamlardan oyak tilek Bul tilekler dilderdeki tazalık Oşonduktan karılardan o batalıp Kanday sonun bolur ele dep oyluymu Kalabilsen kırgız oğlum oy hatalı Uykuman serpilgende alыс jakta Ayıldın ak tаңдары esке келет Жолунун боз чаңдары көздөн учуп Көңүлүм өскөн жерге имерилет Көңүлүм өскөн жерге Bismillahirrahmanirrahim. Davud Aleyhisselam'ın nemesini aytып bereyim ha. Ola Davud Aleyhisselam bu yerge qaysı vaqtda kelgendi biz onu ayta albayбыз. Davud Aleyhisselam'ın bu yer Qadamjayları. Bu yerden qancha kılım ötken ata-babalar körüp aytılıp kelayatkan söz. Bu Davud Aleyhisselam temlilerden pireken Suezge kelip özüge dükön kurup alan kılıç jasayt eken. Kılıçı jasap, ol kılıç jasaganды hiç kim körбейт eken, bilбейт eken. Kabırdın içinde jasagan eken, kolu menen jasagan deyt.
Bunda kövrüsü ham bolgan ekan, kövrüsü tishida bolgan ekan. Olam bilmeydi ekan. Bu kishi qilichni jasab, ana shu qilichni yaxshi qurchitib, qilichni nemini qanday ko'lami bo'lgan, qanday uzunligi bo'lgan, bu kishi shu qilichni jasab turib, shu toshga bir ko'rayin, shuni mizi qaytau qaytmaymi degan so'z o'y keladi da Davud alayhisalomga. Mana shu toshni bir urganda tosh uchga bo'linadi. Üçga bölüngandan keyin ana bu qilich yaxshi ekan deb o'ziga ishonishdi. Bu Davud alayhisalom biza pasha bo'lgan ekan, ana so'g'ishga hazırında yattangan ekan, qilich yasagan ekan. Ular shu aytilib, bana temillerden eng birinchi piri bo'lib Alloh taoladan xabar kelib, temillerden piri bo'lasın degan xabarni ulatgandan keyin bu shunday piri bo'lib qoladi ekan. Temillerden piri. Mana qancha odamlar mashina olib nemelerdi alıp kelip atatman erge, üzgünsüksüz kelip atat. Şol için bu Davud Aleyhisselam temirlerden pili elge jayılıp, mana şoğa bir izarat kılıp keleyin dep, maşin ağandar bardığı kelip atat, teknik ağandar ağandar. Kelip, mana jalpı çavayısı, bardık salmını koşup işlep şu yerde tike turgan. Şol için şul adamlar menen şu yer avaz bop kaldı ki. Ben de ümitkar eken de mana Davud Aleyhisselam'a gelip birinci Allah'dan soranıp durup, ona Davud Aleyhisselam koldaсын degen sözler var. Bu daim koldayız. Allah kalsa Kur'an'ın demesi mi? Kegen adamlar kelip mana etken mana kabırı olur, kabırda otur dua kılışıp, iyilegan iyilay, sıktağanı sıktay, sıyınganı sıyınar. Bu ıyık yerde şunday biz hurmatda mana şunday yaxşı kılıp işlep, mananday kөгөрtüp qarap turabız. Kegen adamlar qanchalik bo'lsa ham xursand bo'lib ketib atadi. Ana bu yer je ıslıq emas, je sovuq emas. Shunday normalda shamoli yaxshi. Kegen adamlar shundib kelib anan ziyorat qilib temirlarni tashlab, ana mana qabrga ko'ngildan chiqqan pullarni tashlab ketadi-da. Allah'ın emriyle alamda marşı yer bine okundu. Allah'ın koldosu da ana şu kim gelmeyen yürüyorsa şunu pir kılıp o şu peygamberlere tayin eden eken. O şu malda ana şu büyük Allah'ın Kudan emri de boğul işlerde barına kişiye ukayacağını et koyun. Çobanatan çoğursu olup ana koy eskiye pir olup şeylenip kan eken. O sonunda o şu Hakan çoğurdu, unatsın yani. Bu da kaçkın. Usizi çoğurtattığı arkasından koy eski korudan çıkan eken. O sonunda cahitga yaparıp, usunlar bakar eken. Bu çoğur, kıslatlı çoğur, umadı çoğur. Serisen yermek bulut, kalasan bana zerken de çalıp, talada zügönde koysun yermek bulup çoğur kalır eken.
gül açarım, beri kelip çarpım жазарım. Bal tatıgan baldır tili bal, balam baktın balam bazarım. Al deyay böpem ay, balam baktın balam bazarım. Көңіл тете қылған медері, көзімдегі екі қареги. Қанттан татты гүлден жытарты, қаннан шыққан асылдан еги. Алдея çıkan asıldan egin. Samağanda jeter kulaçı, sağınğanda jıttar kubatı. Qartayganda arka bel tutar, balam baktın balam bazarı. Al deyay böpem ay, balam baktın balam bazarı. Al deyay böpem ay, kağılayın orun basarı. Balam baktım balam bazarı. Kadamjay rayonu Soyuz mualında Frunze rayonu dep atalчылы. 1992 жылы өзінің тарихы атын алды. Kadamjay деген аттың қайдан келіп шыққандығына көп адамдар қызығышы мүмкін. Урматтуу телегөчүлөр, Kadamjay деген ат бұл улуу ат. Биздин адам атабыз пайда болгондо кадамын ушул бир жерге койгон экен. Ошондуктан биздин ата бабадан бери адам ата кадамын койгон жер. Улуу адамдар, Азырет Али, Дөт, Примдер ушул жерге келип зыярат кылган жер деп адамдар биздин укумдан тукумга айтылып келүүдө. Kadamjay району азыркы убакта Союз убагында дүйнөгө атагы чыккан өзүнүн сурма сымапкендери менен, чыгаан инсандары менен Кыргызстан элиме таанымал. Биринчи биз руханий маданияттан ала турган болсок, Кыргыздын биринчи жазма адабиятынын негиз салуучусу десек да болот, Молдонияз бабабыз биздин Кыргыздын улуттук тарыхыны, Курманжан Датка энебизди дастан кылып ырдап, ушул Кыргыздын салт санасыны, динини, баатырларын ырдап, тарыхта калтырып кетти. Андан бери келе турган болсок, Исқақ улуу Полоткон аттуу улуу биздин баатырыбыз болгон Kadamjayдан чыккан Абдыкадыр Орузбеков атабыз жөнүндө Айткулу Бекеев Аксакал деген повесть жазып чыккан, Темиркул Уматалиев поэма жазган, көп акындар чыгармаларын жараткан. Урматтуу теледолбордун катышуучулары, мына бул сиздер көрүп турган сүрөт, ушул өрөөндө азыр көрүп турасыздар, шаарга айланды. Жакында Kadamjay шаары деген наам алды. Бирок ушул 1913 жылы Kadamjay сурма камерадан изилдеген изилдөөчүлөр ушул сүрөттү тартып, Ленинградтан келген изилдөөчүлөр тартып интернетке түшүрүп койгон экен. Мен ушул интернеттен 100 жыл мурунку сүрөттү таап алып, азыркы адамдарды көрсөтүп, мына 100 жылда эл жаңы, жер жаңы деп чоң шаарда турасыздар. Kadamjay шаарынын элинин атынан жалынды ыстык салам.
kızıstanda аңқып бері атыры жыттамса жайы қышты сезбей жайқалычу гүлөсөт Кыргызстанда жайы қышты сезбей жайқалычу гүлөсөт Кыргызстанда тили кургап таңдай катканда тамчысын аржам татканда өмүргө кошкон өмүрдү улактар Кыргызстанда өмүргө кошкон өмүрдү дайралар Кыргызстанда эл жери деп жанын беришкен эмгекте дайым ыкчамда ар намыс алган жарышта батырлар Кыргызстанда ар намыс алган жарышта батырлар Кыргызстанда гүлөсөт Кыргызстанда гайралар Кыргызстанда. Мына кадырлуу телекөрөрмандар, Кадыр Орозбектин айкелинин алдында турабыз. Ал эми биз азыр сиздерге ушул жалпы тааныштыруу үчүн Абдыкадыр Орозбектин музейине кирип сиздерге ушу тааныштырып кетелик. Жүрүңүз анда чогуу кирелик. Assalamu alaikum. Hoş geldiniz. Qanday salomsiz keldingizlar? İşe kirib yürüyüp Uğur Prezidenti Abdülkadir Özbek'ten muzeyine hoş geldinizler. Bu muzeynin padivali 1989 yılı 100 yıldığında oşul yerde Abdülkadir Özbek muzeyine ötkürüşü vergen. Bu muzeyde 535'ten aşağı eksponat var. Azırlık sizde körüp durgan Afsanmasa 80 yıldığını жақында өткөрдүк ошол музейде ушул бурчту ачып ошол жерде келген адамдарга Afsanmasa үчүн өмүр бай бул жерде бардыгы бар ошо биз ушул жерди бердик. Мана бурчту жақында ачтык. Биздин райондо эл мугалими деген бар экен, бир эле Шакиров Эржит агай. Ошол кишиге ачабыз деп турабыз. Азыр материалдар дайындашып атат. Мына эски буюмдары ошол мезгилдеги буюмдар экен да. Мана өзүңүздөр билесиздер, илгери жыгачта мана бардыгы буюмдар. Бул жерден башталып Абдыкадыр Орозбековдун ишмердиги боюнча мына плакаттарды көрүп. Мына жерде Кадамжай өзүңүздөр билесиз, Кадамжай сурма кабинатыны мына сүрөттөрдө. Сурма кабинатынын көрүнүшү. Ошо 30-жылдарда өнүккөн ошол жерде түптөлгөн экен кабинаттар. Ошол мезгилдеги сүрөттөр. Абдыкадыр Орозбековдун эмгегини өзүңүздөр билесиздер, эл да билет. Бул кишинин жанагы репрессияга түшкөндүгүн барды эл билет да. Репрессияга түшкөн мезгилдеги мына көрүнүштү. Ошо мынаны өзүңүздөр билесиздер, репрессияга эл душман деп бул кишиге жалган жала менен кийин акталгандан кийин ошол мезгилде акталгандан кийин өлтүрүп ташташкан да аны. Мына ошол мезгилдеги мылтыктар бул кишини мына жанагы не деп коебуз? Колдонуп жүргөн буюмдары. Колдонуп жүргөн.
bu yerde stolu var özünün, raboşu. Uşul usulden alınan stolu. Oşal mezgilde Oşol mezgildeki. iş bölmesinde. Bana o Gülem'de Ekim 120 yıldығы da 2009 yıl 120 yıldığını gördük. Oşol mezgilde oşol kelip kalgan. Gülem'e çürgen suretini. Sureçkini kovalap жүріп oturup koca yaş avletimden askasına çıkat. Kayberengden sureçki aylananı karanğı tuman kılıp koca yaş eş nerse körgöy turup kalat. Oşonda kapalangan eçkinin tilegi kabul bolup, mergendin turgan askası meltiregen zoo bolup, askanın orta çeninde kargaday bolup жалгыз kalgan koca yaştı sureçki kargap turgan jeri. Ay balasısın doy karıktın, kuup kalbay ardımdan, toğ gütkönümdön doy arıktın. Tamanı düştü jırtılıp butuna kiygen çarıktın, karapayım emesmin, kayberengmin anıkmın. Aytkanımdı ukpay jür çelenge mergen kandaysın, sağa menen eligimdi tanıttın. Tilekti berse jaratkan gayrılıp yüzün görбөссүн, alısta kalgan kalıktın. Kartayganca kutulbay karık canım sen deldi, dalaydan beri koca tartpadın benden çengeldi. Talayına kut kılsın uşul turgan yerlerde, kayrılıp yüzün görбөссүн atigi kaygırıp kalgan ellerde. Mergen bolboy kurup kal, askadan düşpöy turup kal, çöp sargayıp küz bolsun, tamanın aldı tuz bolsun. Turup kal mergen askada tuğganга kıyın iş bolsun, kayrılıp turgan jarıңa karagay çıksın butaktap, tolgona turgan jarıңa dolona çıksın butaktap. Tosulsun o janıň askada mergen bozorgun taştı kuçakta Halkın göçüp kelgenden a tegerek sazga kongondon, azgana senin tuğganın aldındı sazga tolgondo. Elden usta jıyganda karagay kırkıp kıyganda, düşürümergen algangan haraketти kılganda. Şatың sınıp kıyrasın ataң menen eneňiz, közünün jaşın tıyыбasın, kadırlaş jarıň zulaka kaygırı bozda bıylasın. Har bir kılgan işine hiçbir dava kılbasın, askada turup sargayıp armanda ölsün bir başı. Ayla tavalbay üstüngön arkan salganda, karangı tün görsün düş albay kaygırgan mergen armanda. Arkan salsa jetpesin, koca yaş kaçan ölet dep joraylanıp ketpesin. Turgan jeriň zoo bolsun, karga kuzgun çogulup kadimgidey joo bolsun. Akırı magan asılıp aska taş boldu konuşun. Sögüň taşta kuurasın, elin göçüp kelgenden hiçbir ayla kılbasın. Akırı tajap tuğanın boyuңdu taşta mergen dep agayının çuğulasın. Aldım bu mergen kegimdi, alıp gelsin başına acal gündü ölümdü. Bir kezekte sen meni surasan berbey kuurattın alabaş teketeňimde. Hayır koş mergene sen bol, kaygı tartıp kesel bol, men emin aytı boldum kebimde. Hazreti Ali şu 6,5 iklimlerde şu Müslümançılıkka kirgizgen insan bolgan. Şu aylanıp jürüp el jurtda aylanıp jürüp şu Müslümançılıkka davat kılıp, soğuşup jürüp, majbur kılıp Müslümançılıkka kirgizgen insan bolgan. Polvon kişi bolgan Hazreti Ali. Çariyalardan 4 çariyalardan biri bolgan. Bu Abu Bakr Siddiq Umar radhiyallahu anhu, Usman anhu radhiyallahu, Hazreti anhu radhiyallahu. Bular şu birinci olup Peygamberimiz Muhammed sallamdı. Birinci bolup şu Müslümançılıkka kirgizgen insanlar bolgan. Kadamjay öröğünü kengibay bolgonduktan jaştayынан şahtada iştep uçurda baktılуу kaarlılıktın doğrun sürgön Abdülhamit Kariya kezi gelgende keyde çiğmelip koyçu jayım var dep bizge tömönkü ırmok berdi. 62 başında Çavayaga işke düştük erde. Al vaqtda kalkoldorda aylık azı bolgonduktan şol azmaz emegen turmuş jagынан dep ana yerde iştep jürdük.
Эми негизинен жакшы иштесек керек. Ошо макталдык. 3 жыл правком болуп иштеп кызматында турдук. 3 жолу кайта депутат болуп шайландык. Анан 3 ордендер менен, анан бир топ медаль, грамоталар менен сыйландык. Анан акырында эрден пенсияга чыктык 90 жылда. Пенсияга чыккандан кийин кайра бул жерге келип, анан ушул жерде жашап атабыз. 89-жылы Абдыкадыр Орозбековдун 100 жылдыгы болуп, Окуна кыштагында белгиленип Кадамжай районунда 100 жылдыгы өткөндө ошол жерде булак берип, той кылып, ошондо ошого арнап жазган элем. 100 жыл мурда Окунада келген экен жарыкка, эмгегин баалап элибиз, жазылды атың тарыкка. 9 жашка толбостон, атасы кайткан дүйнөдөн, кайрылар адам болбостон, эч кимден пайда тийбеген. Жалдырап жүрдү ар кимге, жесир калган энеси, багам деп эки баласын, от болуп жанды денеси. Кайрылуу тууган жогунан күйүтү ашып зарлаган, ар кимге барып иш издеп, барбаган жери калбаган. 16-жыл келип, дүрбөлөң басты батышты алгачкы революция деп кембагал дыйкан катышты. Теңчилик заман жоктуктан жашаган байлар чалкалап, кембагал дайым кыйналган жүрө албай өзүн калкалап. Абдыкадыр ал кезде абалын элдин түшүнгөн, түндөсү элди үгүттөп, жашырын ишти бүтүргөн. Эртеңден кечке тынбастан аткарып жүрдү жумушту. Ал жерден бирден кошулуп, байларга каршы урушту. Козголоң боло баштады, эки дүкөн талкалап. Абдыкадыр баш болуп жүргөнү байкалат. Эл үчүн өткөн өмүрү алтынды таштап баткакка, тынчыды душман көңүлү. 19 жыл арадан өтүп кетти, сакталып, 20 съезде каралды иши акталып, кыргыздын даңкын көтөргөн атагын айтып жүрөлүк. Эч качан элиң унутпай, тарыхта калат түбөлүк. Чакан кыштакты аралап жүрсөң, не бир керемет кыялдарга батып, пенделердин күнүмдүк турмуш менен алып урушуп, ар ким өз мүмкүнчүлүгүнө жараша турмуш кечирип келгенине күбө болосуң. Ууз чеберлердин улуу салтты улап, кыштакта жашаган аракетчил кыз келиндерди чеберчиликке үйрөтүп, жумуш менен камсыз кылып келген чебер айым Жаннат Боркошованы иш учурунда жолуктуруп кепке тарттык. Мен көп жылдан бери USAID менен, Мерсико менен, анан азыр Сорос фонду менен чогуу иштеп, ошолордон грант утуп алдым. Өзүбүздүн унутулуп бараткан оймо, курак, кыргыздын буюмдарын. Ошону ушу жаштарга жайылтырып, ар кайсы айылдардан келип окушат кыздар. zamana.
Кадырлуу телекөрөрмандар, биз болсо жана Абдыкадыр Орозбековдун Кыргыздын туңгуч президенттин музейинде болгон болсак, ал эми азыр биз ал кишинин туулган айылы, ошол эле туулган айылындагы үй музейине келе жатабыз. Бул Абдыкадыр Орозбековдун жаш курагындагы портрети. Абдыкадыр Орозбеков 1889 жылы азыркы Кадамжай районундагы Орозбеков мурдагы Окун айылында Кедей дыйкандын үй бүлөсүндө туулган.